Kai waku nui, kai waku rahi. Tēnei ngā whakamānoa atu I te whenua moe a kia koutou katoa. Yep, ko rehua sau an tērā. Te manu tiori rongonui o te ao na tana waiata ki roto I te wharepaku. Now that is a super sub. Hoki atu ana ki a koe te parata. Nau mai haere mai ki te whakaharatau a te kapa o te Kahu Ariki. Kou mai tō tātou waka ki ahi te reiria. He waka kawa I ngā moe ā. He waka kawa I te mana o te iwi. He waka kua tau ki te kapa o te Kahu Ariki. Te whenua moe ā. Karawhiua! Ko Drei ahipine tōku ingoa, he te ara wāhau, ko taku tūranga, pau o mua, o muri, o roto, o wainga I ngā mea katoa. Nā taku kapa I tutuki ai, taku tūranga, hoi anō nā runga I tērā, he hara tō mātou nei taira, he love child me ki I te arawa me Ngāti Porau hoki ka puta mai, ka hua mai ko te Kahu Ariki tō mātou taira, nō reira I tēnei wā ka whakarukea mātou tō mātou taira, love child me ki te ao. A lot of our members, it's their first time ever standing, and it's a really good thing too because they become a part of the kapa and then they also feel a sense of belonging. And I suppose that's the greater thing about living here in Australia, that everyone is wanting to be a part of something greater than themselves, and there's nothing more greater than being a part of a kapa rōpū. Tautoko Mārika, kaore he mea I tū atu, hei whakahoki I ngā uri e noho tā wāhi ana, ki tō rātou anō tuakiritanga. Akāti, e te tuahine, kai te pehea te wairua I tēnei wā. It's getting ramped up every day. You can feel the wairua starting to shift every practice, but as every week goes on, you can just feel the ramp up every single time. And being in the lines, the support and the awhi from each kaihaka, every week again, it just ups again and ups again and ups again. Like each kaihaka know we got each other. Like we got yous. Doesn't matter how tough it gets, we got yous. So yeah. I think that our superpower is Aloha. I really do think that. I think they're new at haka. I think some of them, it's the first time they've ever had a poi and ever had a taiaha in their hand. First time they've spoken to their Māori. I'm so very proud of how far they've come, even though whakataitai can be a beast on its own. They're beautiful people with beautiful attitudes and the love for the kaupapa. And that's really what's gotten us this far, is the love for one another. Kua rongo a whatu manawa ki au nā kupu e te tuahine. Ka nui rā taku mihi ki a koe. He hoi anō, te whakataitai kapa haka ārohe, 2 te kau mā whā. Kai te tuakana, Drei, he aha rā ngā kōrero. There was a heap of lessons that we were confronted with from the last time. I'll say with all humility again, I believe that we should have, placed. But, with that, I do acknowledge and respect that particular time. With that, I think we had to really get more into the game mode and play the game. Understand the game better. So I think this one is definitely going to be different. It's definitely going to be different. But yeah, I suppose we can only time will tell. Woohoo! Confidence! I love it! Ko te manaakitanga te kākahu o te ariki. Kai te kapa haka o te Kahu Ariki, no mātou a Haka Feels te hōnore nui, I ngā reka o tō koutou kapa. Anā, ka hoki anō ki taua kupu rā, confidence. Anei rā ko te tuahine, ei whakakapi I tēnei hōtaka. Te Kahu Ariki, we're coming to Te Matatini. That is a definite, no question about it. We're there. See you in 2027. Oui, confidence. Oh well, hei te matasini.